cebongan sak lajengipun. Kula terakhir menika terima tamu baru hadir. Setelah ini di grup dangdut duduk mani dulu. Kula terakhir menika Kang Sutro Sukron Semedusari. Sesarengan Kang Atim Jagal Alas Telogo. Dua serangkai terima tamu monggo tampil di pagelaran. Cecak Sutro Sukron monggo mriki jebongan sesarengan Kang Atim Jagal Alas Telogo monggo mriki jogetan sampian sesarengan kelima artis biduan monggo jaipongan ditambah lagi Cak Samedi Sumber Legend Sumber Anyar monggo Cak Samedi monggo Cak Samedi Sumber Anyar
nuntut tiga ketong naate. Matur sembah nuwun, terima kasih penghormatan Kang Sutron Sugron Semedusari, Kang Atim Jagal, Alas Telogo, Cak Somedi, Sumberanyar, sudi tampil di pagelaran Cak Ruman Pamatan, sudi tampil di pagelaran matur sembah nuwun, terima kasih, terima kasih.